Wakil Perdana Menteri Turki Fikri Isik dijadwalkan mengunjungi Aceh Jumat 13 Oktober 2017. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai kunjungan balasan atas kedatangan Gubernur Irwan Yusuf ke Turki akhir bulan yang lalu. Fikri Isik datang ke Aceh setelah melakukan permintaan khusus kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengunjungi Aceh. Beliau akan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan itu, Fikri Isik akan dijemput langsung oleh Gubernur Aceh Irwan Yusuf di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, kemudian menunaikan salat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dan selesai salat Jumat, Wakil Perdana Menteri Turki akan memberikan sambutan di hadapan para jamaah. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan salam dengan salam Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Sizlere Türkiye'den Türk kardeşlerinizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Saya membawa salam dari seluruh rakyat Turki dan juga salam dari Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Mevlana Celaleddin Rumi'nin güzel bir sözü var. Önemli olan aynı dili konuşmak değil, aynı duyguları paylaşmaktır der Mevlana Celaleddin Rumi. Ada sebuah kata bagus dari Maulana Jalaluddin Rumi. Dia berkata bahwa yang penting itu bukan bahasa, tapi yang penting itu adalah bahasa dari hati. Dün Jakarta İstiklal Camii'nde öğlen namazını kılarken aynı duyguları hissettik. Bugün de burada sizlerle Cuma namazını kılarken İnnemel mü'minûne ihvetun ayet-i kerimesini bir kez daha burada hissetmiş olduk. Bir kez daha burada idrak etmiş olduk. Kemarin saat saya salat di Masjid Istiqlal, saya pun merasakan hal yang sama. Hari ini juga saat saya salat di Masjid Baitur Rahman, saya merasakan bahwa seluruh Muslim adalah saudara. Çok köklü bir tarihi geçmişimiz var. Sizlerle tanışıklığımız bugünden değil, tarihin derinliklerinden geliyor. Kita memiliki hubungan sejarah yang sangat panjang. Kita telah mengenal satu sama lain selama berabad-abad lamanya. Tarihte atalarımızın gösterdiği dayanışmayı, tesanüdü bugün de sizlerle göstermenin gayreti içerisindeyiz. Kepedulian yang diperlihatkan oleh kakek-kakek kami terdahulu kepada kalian, insya Allah mulai sekarang kami akan berusaha untuk mengikuti jejak kakek kami. Yaşadığımız ortak acılar birbirimize daha fazla kenetlenmemizi sağlıyor. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ayet-i kerimesinin adeta tekrar idrak edilmesini sağlıyor. Kesulitan yang kita alami bersama telah mempersatukan ukhuwah kita. Sebagaimana disampaikan dalam ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. 2004 senesinde sizin yaşadığınız o acı deprem ve tsunami'nin acısını biz de Türkiye'de yüreğimizde hissettik. Kesedihan yang kita alami pada tahun 2004 saat tragedi tsunami itu kami rasakan di Turki. Bütün Türkiye biz Aceh'deki kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz diye seferber olmuştu. Kami di Turki mensayembarakan bagaimana kita bisa membantu rakyat Aceh. Geçen sene Türkiye'nin yaşadığı hain darbe girişiminde de bütün
Aceh Müslümanlarının, Endonezya Müslümanlarının nasıl Türkiye için dua ettiğini, nasıl Cumhurbaşkanımız için dua ettiğini gayet iyi biliyoruz. Kami juga mengetahui bagaimana kepedulian rakyat Aceh, dukungan rakyat Aceh pada tahun lalu di saat upaya kudeta berlangsung. Biz müminler bir duvarın tuğlaları gibiyiz. Kita orang mukmin seperti susunan batu bata. Dünyada huzurun, barışın, kardeşliğin hakim olması için hep beraber el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Demi terciptanya kedamaian di dunia, kita akan terus bekerja sama satu sama lain. Bize gösterdiğiniz bu yakın ilgi için sizlere de, Sayın Valimize de çok çok teşekkür ediyorum. Terima kasih atas perhatian dan sambutan yang hangat dari rakyat Aceh dan juga dari Bapak Gubernur. Terima kasih. Tasyakur. Terima kasih kepada Bapak Wakil Perdana Menteri Turki yang baru saja menyapa kita dan telah datang ke tanah Aceh ini setelah sekian lama kita hanya membaca dalam buku sejarah bahwa ada hubungan antara Aceh dan Turki, dan hari ini merupakan di tempat sejarah akan diperbaiki dengan meningkat lagi hubungan kemanusiaan, hubungan ekonomi, hubungan politik dengan Turki. Amin. Dan terima kasih sekali lagi Pak Wakil Menteri. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar dapat juga live video. Untuk diketahui, pada akhir September yang lalu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menawarkan sejumlah peluang investasi kepada pengusaha Turki di Hotel Barporus Istanbul. Di antara yang ditawarkan Irwandi adalah investasi di bidang pariwisata, kawasan ekonomi khusus Harun, energi, dan agroindustri. Sebelumnya pada Juni 2017, Duta Besar Turki untuk Indonesia Mahmer Kadri Sander Gerbus juga pernah melawat ke Aceh seusai Irwandi Yusuf terpilih sebagai Gubernur Aceh. Saat itu sang Duta Besar juga menyebut sebagai sosok yang dekat dengan Aceh karena faktor sejarah. Sultan Cüneydi. Your son, daughter. My brother. Maşallah.